College Fibro Season 4 kajing petip nam ta ki race na ta ki jing merek marathon ki masadan ki competition kindon haka khandai tarik jong banai February arjar apsan kindon artli ki jing merek marathon kawai gande hapo Arunachal bat kawai gande hapo Guwahati haka ju ikasni idon artli te rada na preng pi ku kwa manishimenta na kawai ni gine na de hapo Arunachal na de hapo Guwahati te sampai gane ga video bakut kindon na do 5k 10k 21 barka full marathon laki jong dengan batai shoningkong nom taka hapo Arunachal. Tekane hapo Arunachal kadai ka Golden Pagoda 2025 marathon. Te kitu ko apna ishimta nom taka ne te sampai bahan nom taka ne gidon naga age kriteria nom ta ban register te ka price ka dor nom ta ban registration fee nom ta ka race dan laki jong te nom ta ka 10 kilometer 40 kilometer 10 kilometer 10 kilometer 40 kilometer mur kiba khat pras nem sejrong kila meregister nagam ta ka 10 kilometer nadu khat as nem sejrong kila meregister nam ta ka 5 kilometer open baik ya baro ka registration fee beda nam ta kine nam ta ka full marathon ka registration fee ka poe do arja tengka ka half marathon ka poe khat druspa ka 10k ka poe khat aspa ka 5k ka poe praspa tengka kane ka buy registration no te nam ta kindan ta ki bakwa tip nam ta ka prize money ka dan ka jong ka age category ru kini ru kin bon ma ki ban lek na po maklia tipata ki bon ma ki prize ru ki bon ka he ru ka he la ka jong te nyepe se ka prize nam ta kini 42 kilometer ka dan ka open dan ka dan ka age category hak open ka prize kalong ar lak tangka baningkong dan silak sanpo ba ar dan silak balai nam ta kan thero mut ki ai ka ju ka prize kan thero chenrang te dan sk age category beda age category khat pra do lai po ka price klong we arsan hajar baningkong arpo hajar ba ar bar khasan hajar kata ka age category abaro age category ka price klong we kumta we te ka age category ka dan khat pra do lai po dan sa lai po du la sau po du san po du ndru po ban ndru po plus kane de jong ka sau po ar kilometer dan pe se ka ar po kilometer ka price jong ka ar po kilometer kan poi ka R4 kilometer ka price jong ko open mudba overall baik coba kam step tam na baro kin yo be kane ka kamadu kanya ka price panikong dai silak san pojar ba ara silak balai no propojar dan kadon sa age category price jong age category long baik kumju hi kumagayu arsan hajar arpo hajar bat khasan hajar te ka age kadai kaju ka pralai po life way so po san po drupo bat drupo plus haka R4 kilometer and haka 10 kilometer pada ner ko hei ka price ka open ulang mai silak banikong nyup san hajar ba ar san po hajar balai haki age category long 10 hajar banikong pra hajar ba ar san hajar balai te ka age category ka debit kiju hi ka pra lai po wei so po san po wan po plus and haka 5k pada kamdon age category re ki ai betang banik ka open we tang banikong ba ar balai te banikong ki ai ar po hajar ba ar ka khasan hajar malai ai 10 hajar te kitu ko kwa ban register nama ne sa register no po me klia ngatip kinya bon hi ba lek te patip re manta pada ka nongot kula ada register ki ban sele ate te lara pikwa te sa register no kaling sa bu description sa check hima pi nam ta gi detail be kane te rada don ne kitu ki bomla ada ban lek nam ta kane po Arunachal po nam sai te kila register pada ka Guwahati marathon te kare ka ju asni te phila ban lech phya bjit ko bada phijit ya ka Guwahati ne phijit yu khamjan Guwahati wa Arunachal khamjangai to maka price khambiang wa po Arunachal age group khambiang po Arunachal dengan ben minta sa jong ka Guwahati marathon kan sedang gande hapo khandai tarikhi ganero sedang no register kaling sabu description ni yang taganero te hangnero kandan hi ka 10 kilometer ka R4 kilometer ka 10 kilometer ka 1 kilometer joyron tangman mare yu lai te kila ai ru ka price kategori nam tagine price money kane khamduna bane compare bat ka Golden Pagoda nam sai Arunachal kini bade ki ai kumno full marathon male and female rang 1 hak open category open te ka debet ya compete bet overall bet no bat you bet te become state kin room open category kan the next can your age category laga jong
Te open kategori ban kong ai san pho hajar ka full marathon san pho hajar ba ar live san hajar ba lai ar pho hajar ba sau pho hajar ba san hajar. Te sak age group ro khabduna ka age group kan tang sa penru ro san snem dan san penru ado rup san snem ban rup snem cerong. Te namta ka price namta kine bede gre san hajar banikong oh san hajar baro ke abi san hajar banikong ba ar balai san hajar kong ba ar balai te ki ban rup snem cerong bede ki ai tang trophy plus a gift kan tho ban ai cash price. Dan namta ka half marathon male and female banikong open kategori long live san hajar ba ar hajar balai khasan hajar ba sau hajar ba san hajar mut ka open ka hedo basan te haka age kategori kum tawet san hajar bet kaju banero san hajar dan haka 10 kilometer bede don age kategori re ka tang banikong ba ar balai banikong shpo ba ar nyo hajar san spa balai ai san hajar te kitu ga joyron ka san kilometer on ai price re tangine lai telin ai price te lada kwa register sa register no namta kane ka koti half marathon kelas date namta kane kem tho re te khila ban register ka befnang la 9 Feb te challenge yourself kador pada ada tho ang nema ka full marathon menta nang yo 15% off te lada pidon discount code te khila kham yo duna susu baniko ka full marathon kan dai khat arspa nyo pusan kata la don 50% off la pi register ha kala jan last date kan poi bisa ka khat sanspa tena kini kan pinyo be ka bib na finisher medal race t-shirt breakfast digital timing kita la kan thuplang kita kan ka half marathon menta ka price ka khat wei khnai pho dre hadin bade kan poi be ka sospa ka 10 kilometer ka menta ka poi si hajar arpho hadin na pi register ha ka jan last date kan poi ka aspa kasan kilometer menta ka pras pasan pho hadin kan poi syajar ta terter te kelas dit klem patore te kinsa pentip hadin bade te kala kwa ban apply sa jit mpi ka weni gini kan no be kwa ban le shimenta kwa ban shimko ti marathon kwa ban shimta ka namsai golden pokoda te tangkat nehi kubuleshbun tengah saburo ko whatsapp group hapo namta ban bede betang tagi marathon shubi kwa ban pa register nangane pilaban join to group kwa detail nam tagi bro dengan sa hawede kijing mara dengan sa IB hakata ka grup marathon te tangane kubuleshbun